Bog, kaj ima? Ma niš, kod ima šokru. Vidi kak lijepe tenisice ima. Gledaj kak lijepu kapu ima. Ja sam si vidio. Baš ti lijepa, baš i super. Si čuva za Tami, ona kak dobro pudinga radi? Je, A tek kolač. Ej, stari, lijepa kapa. Pa, koliko si platio? 500 kuna. Ali to ti je šokre. Šokre. A dobro, normalno viš. A dobro. Si vidjela kako Tomi ima kapu od šokra? Je, baš mu zavidim. Kako uvijek ima tak dobre stvari. Je, stvarno nije fair. On može stalno sve dobiti, onak. A mi... Je. Tomi, niti je kapa. Tu, ne, evo kape. Samo malo. Vjerojatno je u toga. Nema mi kafe. Di mi je kapa? I dobar dan svim mojim pratiteljima danas. Danas ćemo prekat mog prijatelja i kolegu iz razreda Tomija. Uzeli smo mu kapu od 500 kuna i sakrećemo je. Vidan Marić. Evo gledaj Miki, otvoren je Marić. Gdje unutra je moja kapa? Aha, je sad te. Zašto ste mu uzeli šešir? Uopće vam nije fora. Puno se vremena provodi na društvenim mrežama. Stoga prikazali smo vam neke negativne strane koje naučimo od influencera. Recimo zavidnost ili zezanje pod popularnim nazivom prank. Vidjeli smo kako su neki bili zavidni u vezi šešira, a neki su se tim šeširom i našalili. Zaključujemo da influenceri na svakoga djeluju drugačije. I pitate li se što ja upravo radim? Lako odgovor je TikTok.